nhiều mô tiền hay là tận óc nia cha ngày nay cứ trên mặt phương mà hộp là tiệt phương anh đồng ngày nay cứ mãi nhầm có chỉ trong phơi nơiក្នុងkia này nó nia sạ thì mà thà ta ngày nay mãi nhầm có loại cái lỡ mãi nhầm có cặp bông thì chết bả lại á đời nơi khang nhóm mình nên cứ bả lạiตลาดนึงอยู่มาสลอคือใจละโมมันเนี่ยอักนี่เตยโยจ่าเปกเตยอีเตยยังเตยอยู่กระจอจอยเมื่อใดภาษาจีจอยเตยใส่ตลาดนึงกับพ้อยยังอายุมาสลอบ้านบนใต้ภาษาจียังอยู่กระจอยังใกล้เตยเรียงเรื่องอันนึงยังอายุมาสลอบ้านนี่เวลาไอ้ไปยังโยตลาดจ้ามาสลอเบียนมินเอาจิโร่เป็นแต่สงเอาอันเวียพ้อยด้วยนี่ก่อนจะทำเวียอัศมีนชีดเป็นแต่ยังงามตลาดยังไม่มุปีจิกาคือแต่งแต่มีนค่อยขาดไอติดตัวจังนั้นให้ยังจำติดจนขาเมาให้นั่นคือเทียมเมาตลาดได้ยังใจคิดสลอนึงไงเด็กมายังก็จัดประหารบองปอนตัวคณีจังนั้นนะคือยังจัดเรียงเวงให้แต่เรียบไอซ์อาดับใบไอยังมินทำห้องปลายสมาคณีcầm ơi về miền túi thòng trắng là về để dừng nhắm về đèn bạc nhắm túi nước nhưng ai nhắm ba nay giờ ai just là về đứa mình nhắm là về anh nó là bên tay là về tại lại thông nên cứ giờ vợ bạn nhắm từ dây dừng cho hai một ở thôm bay gạt tôi lại cha như lên trên là nia nên cứ chỉ đầm nà ca này ca slow xung liệt một hộp xanh nên cứ chia process để mà nhầm qua thư mà hộp năng năng rồi anhนั่นคือยำอาหารจุ่มขณีที่มันเนี่ยเอาขณีถ้ามันยำสลอยอีกเก๋ฮันนั่นคือที่โดงแต่มันยำแบกเราเตี้ยกอดบ้านกับจะปีให้กอดโยหมกเกาตุกปูดโยตินึงแต่มวยจุ่มเฮียงเตเนี่ยเอาขณีคือกอดตุกมวยจุ่มเฮียงติดสลอធ្វើមុខម្ហូបផ្សេងឥឡូវម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អ្នកកោសដូងណានឹងគាត់កោសឲ្យទៅនៅស្រុកខ្សែអត់មានម៉ាស៊ីនអីកោសដូងអីដូចគេទេគឺត្រូវកោសដូងដោយប្រើដៃនេះទៅគឺ handmade ហ្មងអ្នកអរគ្នាអត់មាន machine no process by machine អីគឺអត់មានទេគឺ handmade ហើយនឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំក៏កំពុងតែកោសហើយគាត់ថាកោសគឺកោសឲ្យញាប់ហើយស្រាលដៃយើងនឹងត្រូវឲ្យស្រាលបន្តិចកុំឲ្យសកាត់ខ្លាំងពេកកាលណាដល់សកាត់ខ្លាំងពេកអាសាច់ដូងនឹងវាធ្លាក់មកឆាប់អស់មែនប៉ុន្តែយើងពូតយកខ្ទិះអស់សាច់ដូងវាធំហើយយើងពេលពូតយកខ្ទិះមកគឺវាអត់មានជាតិខ្ទិះច្រើនម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាពីទូចកាលទូចនឹងគាត់នៅក្មេងៗយាយគាត់កោសដូងចឹងដែរ